negdje smo jučer na internetu naletili na intervju gdje si rekao da bi volio zamijeniti Zdravka Mamića. Da, bi. Bi? Lijepa Ajde, funkcija. ovo je nek bude onda tvoja kampanja, dame i gospodo. Prvi kandidat. Recite što možda bi ne predsjednik, ali sportski direktor. Evo, što bi vi promijenili? Da. Šta bi ja promijenio? Bilo bi vam puno bolje. Nema veze, imamo mi vremena. Nemoj sad ono prazna politička običaj, daj mi jedno ono konkretno. Zašto si to uopće rekao? Zašto sam uopće to rekao? Da. Pa ne, pitali su me šta bi, ali ne vidim se u trenerskom poslu, znači to je ipak, mislim da nisam za to i ne, ali rekao kao sportski direktor recimo bi volio biti. A dobro, Dinamo je moj klub, pa su me odmah povezali, jel bi volio biti u Dinamu, jel bi mogao kao biti predsjednik kao kluba. Rekao, predsjednik možda ne bi bio, ali mislim funkcija je prestresna, tako daleko od toga. Super. Ljudi koji znaju to, koji su unutra znaju, nije to tako lagano šta radi Zdravko. Nismo to rekli, da. Ali da se može i bolje i gore, može se. Kaže naslov, povijesna odluka, nema gostujućih navijača na utakmicama HNL-a. Šta ti misliš, je to dobro za nogomet ili nije? Pa mislim, to svakako nije dobro, ali to je odluka stjecajem okolnosti zato što su dogovarali da u slučaju bacanja baklji, znači dolazi do prekida utakmice, pošto je naš nogomet sad u situaciji gdje čak se događaju da se namjerno prekidaju utakmice, što do sad još nije nikad bilo, tako da je onda da izbjegnu rizik, vjerojatno su išli na varijantu te odluke. To je kad se ne slažeš sa klupskim rukovodstvom, a ne možeš nikako drugačije ispoljiti svoje nezadovoljstvo, onda ideš na tu varijantu. Da. Jedan zgodan dečko kojeg su žene jako volile. Jednom prigodom si rekao nisam zgodan ni spektakularan, pa mislim kako sad to, žene su bile lude za vama dvojicom? Za Darijom. Za Darijom. Ja sam marketinški njega iskoristio do maksimuma. Da. Koja mu je ženska osoba u Hrvatskoj najzgodnija i najljepša trenutno? Pazi se sad. Molim vas, ovo je gospodični što stoji ispred nek uši začepi. Osim cure. Dobro, to je naravno diplomacija. Osim cure, koja je zgodna je to Recimo si gledao ovu reklamu s Leonom Paraminski kad noge malo prekriži. Jesam, nije mi ona. Dobro, dalje. Nije moj tip. Ne znam sad, ne mogu se sjetiti. Kako je Čiro lago kad je... Stvarno se ne mogu sjetiti. Ajmo malo u realnost, sa Šimićem dijeliš neku svoju prošlost, neki svoj fan club, neke svoje bilježnice, gumice koje ste prodavali, žene i tako. Što kažeš na to da on postane čelnik, na njegovu angažiranost? Pa super bi bilo, Dario je super dečko, pošten i ako se okupi sa ljudima koji su educirani i koji bi svoj posao odradili onako kako to doliči jednom savezu kao što je HNS, mogu bi napraviti super stvari. To je frendovska. Frendovska, da. Da kako i Zvone Boban, njih dvojica su tu sad u nekom užem krugu tog kandidata, ako bi se dečki kandidirali, tako da bi bilo to stvarno, mislim da bi hrvatski nogomet i općenito sport jako puno profitirao. Jel možemo zaustaviti da ne odlaze mladi van? Ne možemo. Znači nema pomoći. Nema para. Pomoći ima, ali para nema. Čuo si, kratko i jasno. Nismo financijski toliko moćni i naša je neminovnost prodaja igrača, tako da sve drugo floskule šta pričaju, to sve pada u vodu. Jedino da donesemo zakon da ne može van do 25 recimo. Da, ko što je prije bio u Jugi do 28 je bilo. Zato je bila liga jaka i to. Zato ste i dobili svjetsko prvenstvo. Pa dobro, pola igrača iz Jugo lige je ostalo, to su bili Čileanci, ova mlada generacija, znači Šuker, Boban, Robi. Oni su svi Jarni Bokšić, to je sve ostalo iz Jugo lige. Stara škola i nije to baš nisi ni daleko od istine. Zanima me samo da Silvi odgovori iskreno. Da li je prodano finale 98. Da li ga je prodao Miroslav Čiro Blaž? Hvala. Ne mre Čiro prodati, jedino mi možemo prodati. Mi igramo, on ne mre prodati. Mislim, njegovi potezi. Nije. Pa dobro, jesi prodao onda finale? Nije, to je, mislim, strašno, to je opće, glupo je pitanje, mada ljudima to izgledalo baš zbog te geste njegove što je poslije napravio zbog kape koju je uzeo zbog policajca, pa je dobio malo na važnosti francusku
javnost je dobio na našu stranu jer je Blan bio isključen protiv nas u polufinalu, pa nas je francuska javnost uzela malo na zub kako da je Bilić kao i sanirao i to. Ko bi prodao polufinale svjetskog prvenstva? Mogli su se uzeti na zub. Turam je zabio 2 gola koja neće zabiti u karijeri i to nas je koštalo. I nek mu bude. Ostani u nogometu, jer nogomet je bio i ostao tvoj život. Totalni